Hai semua, saya Wan Salmizan daripada Honda Westa. Mula-mula dulu bila orang cakap pasal TikTok konten live, saya memang rasa macam alamak, ini bukan dunia aku ni. Sebab jarang guna. Tapi selepas join training TikTok konten ni, strategi by Coach Kayu sangat praktikal lah. Dalam training ni juga saya belajar banyak benda. Dari cara nak buat live dengan confident, cara edit video supaya nampak lebih profesional, sampai trik nak bagi konten tu nampak macam cantik. Enjoy, memang step by step lah dia ajar. Memang seronok lah. Sekarang ni bila saya buat live rasa macam selesa, lebih yakin. Yang paling penting saya rasa apa saya buat tu adalah strategi. Kalau korang tengah struggle nak grow up TikTok atau tak tahu nak start dari mana, kena join training ni. Coach Kayo ni bukan kata ajar teori je, tapi dia tunjuk real strategi, perform dan siap bagi tip, boleh terus apply. So, kalau korang betul-betul nak naikkan branding, naikkan sales dan nampak lebih pro dalam content dan live, trust me, belajar dengan Coach Kairo ni, Roti Academy the best move ever making. Thank you Coach. Thank you. Let's grow up together and make TikTok playground. Arrooh!